الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip mo Allah, yang gaya makumpeta oras apapaka bibitiray tanong na insyaAllah na yang gaya oras na mapanaday si sa Panginoon Allah sabab sa giyang kuto kaya pumagusayin tanong si na sa mga unayan o agaman yan, agama Islam. Giyang gaya pumagusayin tanong si iman to nagyahi so sabadaw sayan ko sambayang. Yang gaya sambayang na tanto maulad usayanon si ko agamatan o agama Islam sa kapakasasaling ganatayan ko Quran na gususab na ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay, na di pa magugupaan o mga ulama agyang ko to kapugusairan si ko pirikirika ba no sambayang na gusto ewan na yan na mga kalbihan yan, mga kukuman yan na gusto mga mga usayan mitutumparkan yan sabab sa kagya yang kaya sambayang na isa ini ko unayan o agamatan o agama Islam. Patawan tano, andang tano din akatawan ko kawalitan ng mga Muslim at yung kutuan 5 rukun Islam na yung kutuan 5 rukun nagiti mga pula uso agamatan o agama Islam. So, emanan yan na so syahadat an la ilaha illallah so kasaksi sada Tuhan na simba na luar ko Allah na gusto Muhammad na sugu Allah. Ikadua, rukun agamatan agama Islam na sukitin dengan ko sambayang. Ikatlo, rukun na sukapusay kipkan ko jakat. Ikapat, rukun na sukapusay ko Ramadan. Ikalima, sukap na haji sa Baitullahil Haram. Kutao apa kagagaw. Sa manan, na diyan kaya sambayang na sa kanya ni mawabali ikadua rukun agamatan agama Islam. Ikadua pulaos tumadung agamatan agama Islam. Gyuto kapturwatan ron sa mauladay abandigan si Kusambayang okay na di tano di pamagupan ang utakapusayon ko uman ipisagintasan yan sabab sa kagya aso Muslim na uman din ulama apa makinagniyan na paumanan so ilmo yan na maganad man ko isa ulama na kaumanan so isa so ilmo yan so sa pulo ulama manod ka pupagusay nasa pulo suson na ilmo amiaswak gengaya asambayang na una ang tanurundaan na diyang kuto kini paliugatan sang kaya sambayang yaga sambayang na madaklatan to ang mga dalilian sa Quran sa kini paliugat nun Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, namaluitan ako sa badun. Pagana iron na diyang puta kialuyan yan sa Suratul Baqarah
ayat ika-2 sa 38 apitero wallahu ta'ala hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu li puasa diang kaya asambayang na diang kutu akababalwinyan simba ayar ayang kau kita kapaka ubay kung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku surga sa tao barasambayang na makauma si sa surga na mipagubay niyan uli na mipsi dengan ayan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya nang sabot sa kutuho hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. An Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radiyallahu anhu قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجتي فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك فقلت هو ذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود Mananya na piano tu Rabi'ah bin Ka'ab. Miya kay sa tigyan nasisi ako si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamiya kasung ako na tigyan kay no itanakan sa ipagabdasyan. Pitero yan rakon hay Rabi'ah na pamang ni karakan. Kudi na angin karakan na pitero ak na tigyan ay Rasulullah na pengniyang kurka mi pagpada kung kasi sa surga. Allahu Akbar. Diyan kaya mananya na isa ko sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabi'ah bin Ka'ab na yun na piyamang ninyan na sudin supito man tamana na mapuro kulang wano pang ni ya Rasulullah na ay pengning kurka na mi pagpada kung saka udi na mapda ko kung mga tao ipagpeda kasi ko surga. Kaya ini sumpah Rasul na tiginabad na sa kausan sangkanan apiang ning karakang na ini sumpagyan na di nambu ya Rasulullah na aya ini sumpah Rasul na tigin augupi akong kasaginawang ka sa makadakdakal sukap sujud ka. Mana makadakdakal sukap sujud ka na panamana ka manampayang ginan kaya sagutan sa so kapanam na sembayang na isad na nanaukit api ang isa na Rasul ay paugup tano sa ginawa tano kaan tano mapersang ko to apo makaudot no Rasul sallallahu alaihi wasallam ko surga nagu pemakaubay silang ko Rasul o di namipsi dengan ahiran sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuri pun Allah pada bisa kalbihan ang kasambayang na diyang kayasambayang na ayabu miyatoon o di na ayabu miyasalbu kulangan o mga simba asi pimbitira yan wallahu ta'ala Agus Rasul sallallahu alaihi wasallam si sa langit so lang mga simba na si pimbitirayan o ayamanan yan na Jibril agus nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sa lupa si kuliyaw lupa si ku dunia o gayit na susambay mahurib na Allah banda taralbina diyang kutuwa kausiyatan usang kutuwa mga kalbi sambayang na mitarundugutan ron mapunda no sa kota kapag-usyatan no ko mga ukit-ukit o kapagabdas. Diyan kay kapagabdas na matatangkad ditirimaan sa sambayang mo tao ada abdas yan. Ditirimaan sa sambayang mo tao ada abdas yan. So ayaw manan yan na so abdas na ginan igunsi o sambayang. Na kagiginan igun si usambayang na di tano pasin sumbol sa masambayang o di tano daan kagunsi na mausetan wa diyang kay akapagabdas diyang kay akapagabdas
na inisugoy Allah subhanahu wa ta'ala. Inisugoy na si sa suratul Ma'idah. Ayat ika-6. May pantagsi ko kinipaliugatan ko Muslim pesembayang kuda niya nakapagabdas ini paliugaton so abdas kuda niya kitindagan ko sambayang pituru wallahu subhanahu wa ta'ala si sa suratul Ma'idah ayat ka 6 pituru wallah ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Ayaman ini mengurip Allah nagin ipagampaganay ayat kinisugun Allah Ta'ala sa pagabdas tanong alangon amirate ako Allah ay tindugiran sa sambayang. Isa katumo nagin ni pasudan akin ipaliugatan ko abdas ko mga ummatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay lamong kanu ang miyamarataya na ayiray tindigyo sa sambayang na abdasan niyo sa mga parasyo nagu so mga liman niyo nagusapuan niyo ay so mga ulo niyo nagu so mga inyo na taman ko mga panintilan nyo. Ginan ipasudan o abdes. Na ayalambasan, na diya kang gugudatan ron, ko kaya tapsiraw ng mga ulama sa diyang kay ayat manunumpang ko kinisugon ko kapag abdes. Diyang kay abdes na paganoon na dan tanuda naloin adyang kuto kalayan ni palas utano bualoy adyang kuto mga hukuman yan miyari Rasul sallallahu alaihi wasallam siku sa hadith yan an Uthman bin Affan radiyallahu an anna Rasulullah عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. Miya panutul Uthman bin Affan apitero yan miya layak natigyan so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asikan yan na kumakadinsang kay adarpa maran yan na diyang kutadarpa na ituturuto Uthman na harangan o mga ulama asid nutusan ko to makalilib tadarpa ko masjid yan. Fahasal al-udu na mipiyapiyad na tigin magabdas so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasikur yan na pitro yan ko kaya pakapasal yan magabdas asadun sa magabdas sa datarang kaya kaya pagabdas akong naurian yan na sumong sa masjid naurian yan na simbayang sa sunata 2 rakaat naurian yan na numayaw sa waktu namuntod sa kutu kapniyon yan sa waktu na rila no Allah kulangon amyang gulawlan yan aniyo na adusan yan Allahu Akbar isaw tuwa bali at yung kayamanan yan nakapagabdas langon o miyan dusata aniyaw na anday ka pakapasal ta magabdas na sumbayang tasadwa karakata sunat na nayon tas waktu na dadu na pelambuan Allah Ta'ala pumian dusa ta'am yauna Ugi po sa sabat kuma hadith sebab sa tantu ang madakal ang mga hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam manunumpang sangkutu at kalay balas o kapagabdas
ayaman yan na kapag abdas o tao, kukapsin pa yan. Inuto, nakagyamad ako man, miyag abdas aknap nubabsin pa yan. Ay barat na dataro miyag abdas at yubuwa kakuingon, naknap nuba may kumiyakawing nabas kanyan panambayang, abdas buto sa kawingan. Nagyang ko to, naknaw to bapadsang kay, ayaman yan na miyalo Rasul sallallahu alaihi wasallam, أن يروين أن أبدس أفرق السنبيا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. سيدنا رسول الله سمغبدس بيبيا na pipian yan so abdas yan naurian yan na sembayang sa 2 karakaat asambayang adyang ko ta 2 karakaat asambayang yan na magayunon so o mapayag yan na gusto masol niyan maran yan na makapagayon so paras yan agusto puso yan so kada pa niyan ko Allah na palit lumalandag so mga anggutan yan na lumalandag sa puso yan lumalandag sa badan yan na lumalandag sa niyaman yan nasanggot oras sa tigo Rasul na wajabat lahul jannah na miya patutunden sa kapakasul ko surga. Allahu Akbar. Ganyan padanan sanggot to akalay bala sa kapagabdas diyan kai akan guguda tanong sang kai abdas na tarudan tanway PPM kakagiyagi na importante ang tanong umandin mapita. Pagkanayroon na diyan ko to kapniat na manan yan nasanggot ka pagabdas ka nasungka sa gota pagabdasan na pniat no puso ka pagabdas ka. Kaya manan yan na salakaw to kaplumpyo, kasuti, kapniat no puso ka, ak nabamatag kasuti, kag pagabdas ka, suwaswat ka ko Allah. Pagabdas ka, didin basaba parwar sa suwaswat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Due to niyat. Ano ba, kayong binibida so niyat. Adna psuti adia bu akapumaunadien adna psuti adia bu akapdumpionian wait na salakaron so pagabdas ka ititikian ko puso yan askan yan na pagabdas ko abdas maator pipian para suaswat yan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pensajian kota kailang wakal na diyong kutu sotao na ay manan yan na may lang so akal yan habis sabab sa miya kolaps dataruto na diyong kutu na miya batal so aptas yan o di na miya liwat so miya gurun sa kanina miya liwat so pamikiran na diyong kutu na miya batal so aptas yan. Pada pensa pakabatal na diyang ko to kasku tao ko aurat yan diyang ko to apya malungan o tao nasa mananan na miya karoto padan na miya batal so abdas yan gusto ka pakakan sa 10 unta diyang ko ta kapakakan sa 10 unta na batal to abdas sa piyagayon yun o mga ulama Ita katawan, kagi diyan ko to sa puon tayo to silpo Rasul. Sa din sa makakano na mananyang na batalo to abdas, ubodiyenan na isa ko mga anturan ba mga lulembu ko mga pangayaman, mga halal, diyan ka na mananyang na unta. Na bilo itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anturin iba na batal ko kapagabdas na gusto kapakaliw o nganin si kudu alalan manan yan na so kapakasun sa lisil
na gusto ka pakasungsaig, na ginan, na batalanan o abdas o miyag abdas. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na pituro yan makapantagsan at igina la yaqbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Diterima anu Allah so sampai yang o isar kanu igira manutuas kanyang na miya batal su abdas yan taman sa diskan yan magabdas miya baloy so sampai yang agina ni gunsi yan ang kanan abdas adi ka pakasul ko sampai yang o di kadaan maka pagabdas subman so mga tao ayaman yan na deketu nira naig sudah ketu nira naig makaubay kiran na sa manuto na makapte mom siran o di na ad naig o na di betuon sabab sa diyang kuto o pagablas na ka na di ka upakainom na ay akulaw lang ka na makapte mom ka o di na ad naig na di ka pa kayo makapagablasan kaya sabab sa manan yan nasukang kota sakit pitero mga doktor asukang yan ito. Misabalsan mga orip ng Allah na tugulin ang tanong so ugupan agad ang tanong ang kami pantag sa kapagbang diyan ka namutuan sa adan. Diyan ka nan kapagbang na ginan na siyanan inipaliugat si ko 5 waktu. Nabasi ko yaman yan na mga sunat, mga sambayang kaso mga sunat, na daban yan mga bang. Nailay tanong, atiya so sunat, Idil Fitra o Idil Adha, na daban paliugat sa bang. So, miya bali akya paliwatan sa bang na diyang kanan mga wakto mga paralo na miya kasudon sa Jumat. Si kumasaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na di pa magagaon o mga sahabat o antay di makapagbang. Wait na aya biyoy Rasul sallallahu alaihi ma'urip Allah sa manaya nakapasul de tanod ni manto ko usayan kusambayan. Pagganiron nasita no siling ganatas ang kuto akaturo Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nitunan yan raktan. May panta kusambayang pituro Rasul sallallahu alaihi wasallam kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli. Sembayang kano sa datar sa kailan yung ko di ka sembayang. Manan yan na so sambayang ada matoon ko inikidiyo no Rasul sallallahu alaihi wasallam nagyuto na daw to matarima sa pangilailan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa ginan ni Biloy lalang hadyang ka na napituro Rasul alaw na sambayang tanong na si tanong pakapusuda si tanong pakaukita kukya sambayang nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay na alwin tanudaan so mga pakayan o kapakaya sambayang o di napaliw ka to sa sambayang na wala mo na tao napialiwatan wallahu ta'ala sambayang. Kati so pialiwatan wallahu ta'ala sambayang madadal mo ng kain ano yan na mga pakayan, mga sarat, mga anto na di ba kaya patutan sa pakapsimbayang. So pagganiron pakapsimbayang ay nipaliwatan sambayang na diyong kuto as kanyan na Muslim. Pagganiron na Muslim da paliwatan ko na ubo Muslim.
Ikadua na sa kanyan na riyaw kirbalik. Riyaw kirbalik so bagwa mama udi na bagwaraga ande din karaw tao na kirbalik na miya patutundin udi na minipaliugaton so sambayang. Ikatlo na adna kalian mananyan na kena uba maliliwat. Kaso maliliwat na knabon inipaliugat so o sambayang. Na diyang kanan mga sarat na kailangan katawan tanwanan kakagya o di na makwa diyang kanan na mga sarat na dagwa bali usang bayang. Mahurip no Allah kati so mga anto na liba na diyang kanan mga rukon o di na mga sarato sa bayang. Paganayron na diyang kuto ang mialuhitan o kagya ayak pakay makapasimbayang o di na sarato sambayang na diyang kuta niyat makapniyat ka sa skala simbayang ka na diyang kuta niyat na ipon sa diyang kuta kaya pikiran ko pa sa pagabdas ka na diyang kuto na kesanad nutuan niyat ka pagabdas ka kapsimbayang ka sa luhur na kesanad nuto sa diyang kuto ang kaya pakapniyat ka kapsimbayang ka sa luhur ano ba sa waro makatidkuro na naroon kapniyat okay nakapakayip nuto may kung makatindog ka ro pangintakbir ka nagyuto din ikapniyat ka ikadua na diyang kuta kasuti o diyang kuta kapagabdas na kailangan masabutan no diyang kuta diyang useta no kagya na bili-bili sa rakat paganayron na susubu na dua karakat na makapsilam ka ikadua na suluhur na pat karakat nayaman na yan na data sila naguswasar 4 karakat na sumagrib na 3 karakat na suaisya na 4 karakat ugay natatano din yung basta sunat na 2 karakat pabakop tahajud ka na simbiyang ka sa 2 karakat na silam ka 2 karakat na silam ka nagyuto din isa din sa bangon kaga hulang mo na simbiyang ka sunat na kan 2 karakat yan mahurip no Allah diyan gaya manan yan na kiyaw siya tanong si na pagkasumpatan tanong buhay si ko mga mga oras okay na pakurian tanong na diyan kuto sa pulo agudu sunanur rawatib kakagi importante ito amadakla ipigisiran wanda manayo tika simbiyangiron na siyanan marururan ko mga sambayang mga sunat okay na unang tanong nito kagya importante ito at kakasukas ilalayo yung sa pulo agudu sunat at batuan sa rawatib na dinan so mga sunat una na usurian o 5 wakto na inibigay kapasan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa din sa kasimbayangan yan so sa pulo agudu mga sunat kung una na usurian o 5 wakto na pakipumbalay wallahu ta'ala sa kanyan sa amanan yan na walay niyan ko surga na dinan na dinan subu na suunaan niyan na 2 karakat taro din yung ay na sikur yan subu na daban yan sunat na sikunan uluhur na 4 karakat na sikur yan uluhur na 2 karakat nakapakayo to makapakasimpiin ka si 2 karakat ko na yan na si 4 karakat ko riyan yan di sa mga sunat na sa manuto na yan pirat si buluhur na uman na ka susubo na miyawalo si kunano magrib